Jotono lam chokso Rajhani Khupo channel देखिए इन मुख्य दोबिन चंप्रिंग से मिजोरम आसाम त्रिपुरा मणिपुर इंडियन फाथर तोनाय बांग्लादेश सेक्टर तिनी नाम बुस्कंगो खुपुकता तुइ बिमो Jotono mas review mamingke borsik bangma laye thanga पंचायत बोर्ड हिमबा विलेज काउंसिल बोर्ड उंयामबा पंदावा बो नगर पंचायत बोर्ड मुदैखिनो तिनियो विलेज कमिटी नि एडीसी नि विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि संखा ब्रो बाचायान माफनो बावनाय हिंगे तिनियो हाईकोर्ट नि चियो साख्लाये खनारि ओ आखे हाईकोर्ट नि order rimo mote ong hangke abo jagawo skangphuo 587 tongmoni abo jagawo songnai 600 aboro songnai hinge saklayo abo dikhino nagar panchayat ni board of hono branu phono bro bacha ne mak bawo abo dikhi tini Ttadc ni village council of abo dekhe Gbauhnai arim boye tini chong simode inke boro newspaper awo pratibadi kolom rawo bai khoye tonga buskang ni December ro se ADC village ni board le unai hinge boro saklayo mami ke boy ADC board village council chong board nangmole para boy yo para ni rangkau puisa unnoti on man ba pandawa abo election kroi ongke chairman member phono kroi ongwe tomon ba pandawa lugo rao rangkau puisa kamdu khetiyo khoksui mon ba pandawa chongbo ADC village wa panchayat board le chombe thakhe nang thau mose village council le mami ke bo kroi mo bai ke board la yang thamai ke bo BJP sarkar phaiye umon chiyo se bo ADC singni village council board la yang ye chairman member kroi ongwe thamo bai kiye rangkau puisa kam do be thakhe mam paye to bok mam modi no tini jora pho rangkau puisa mam ye thamo maming ke ADC board election bo ongphia ongye chairman member bu kroi dabi dawa jai khe tonai kroi ni ba pandawa no tini logo para boy goksoba boy yo rangkau puisa ba rikhi ek mam paye to ha maming ke dabi dawa logo rong ni ba pandawa rega ro phono kahama ke scount dekhe makhia ongpai thame rega ni khoye tre kam ro phono makhia ongni ba pandawa jotom chikna hiye na nama ba kau samon che na joto sai khem chi maik na hiye na joto sum chi atong singke comment khiye salai ding hiye na no ma sipio khaksa ha rajan ko pochero